Idi kalman laeng. Programa ng kapakangigan, kadakilang tutuma pagkasalitaan, tibiyag kinayat. Akas lang napasamak laeng idi kalman. Aping amin nga ditay amuno anyat mapasamak itun bigat. Tapno dahi ta mga aldaw kat saan nga balil nga idi laeng kalman. Papagay mawisan na kayo nga agsurat, kan mga ipatulod ka nagiti pakasalitaan niyo tibiyag kinayat, ada yung tupulos malipatan. Ana pasamak idi kalman laeng. Kaya patulod jo, iti dahito nga programa, kat maibasa, dagiti apakasalitaan nga pakaadawan iti adal, liwliwaken pagsarmingan tibiyag. Idi kalman laeng. Sa kadayang nga ti surat, ti pagkasalitaan nga napakaluan, dagiti agama, pagkasalitaan ni SP, kagayab-gayabsat, kunan ito idi kalman laeng. Idi kalman laeng manong nemi tanag ikisak nagpaarayatak ingkarigatak tilimaban ngem napigpigsan ni Dexter gimitisyak no pa na medyo nakutong isunat at durugista ngem kaslo address ang sangayan nga pigsan na tanaka syabu isuna manong nakatrip ken ka po siguro tatirigagayan nat amang gunod iti kinababaik. Iso nga jakon kabailan ti lumaban. Nabanuga kun manong masaksakitaan nakasaksakitan ti bagik manon nemi. Ideta nga panaggulgulagul ko. Nagpukpukaw akon unum no madimi. Mapukpukawan akon itinamnama taabos tarabi sakit amok nga adayo ti balbalay iti nang ipananda kaniyak. No pa'y amok nga asideg iti highway, tada kami ti maysa nga abong-abong iti igid ti baybay. Ket inggad den ko manong nemi, nga no isuman da ito iti gasat ko. Ti panagbalegi ni Dexter, nga mangrames kanya, ket awate kon. Ngem, iti na minsan pa'y manong nemi, nga nagpakpakaasi akin ni Dexter, when ket tinawagak ti Apo, Diyos ko. Dexter, ulitek manintag pagpagasi kang ka. Pangasim nga dinak ko mampilitin. Adyak kaya, saan ko ma? Diyos ko, isalakandak kuma. Aging ka manunay nga nakadangagak. Nakangigak iti naturay nga timek nga dab. Iti medyo adayo ako nana. Ibatam! Naori lagi kumanong nemi, panangibaga na, Ibatam! Kalpasan na manong nemi, nangig ko nga, Iyay! Uwain manong nemi, may sangasang ko nga mga lalaki, itidimteng kita pilitan na manong nemi. Ngarok atan nak ni Dexter. Ket kunak, Diyos ko, agamanak, at nang mangisalakan kanyak, ipatam ko nak, ito pa'y, ito ba Manong nemi, namindwa na nga dinanog ni Dexter sa nakinugtaran ket na iporosisi ni Dexter manong. Dinagdagos ko ti bimangon ket inurnos ko tinaribkas nga blouse ko implastar ko ti braka ket babayan ti ranyag ti kabos nga bulan iti daya nga sumrek iti nakalukat nga tawo ti abong-abong manong naming sinapol ko no sa diyot ayan ti sapatos ko. Nasapula kon ti sapatos ko insuot kon iti adda mangguyod kanyak adda mangguyod ti maysa nga imak ket kunana. Oh my God! Ako rin ka, diyak pinakapagsapatos, alistom! Nakabangon ti loko, at tapay armas na. Manong nemi na si putak, panang dahil, tinangisalakan kaniyak, ket napan na ginamatan ti takiyag ni Dexter, nga nakaigem iti paltog, nga kuno na, ibato! Diyos ko, isalakan na kami. Dito ti parakin ka lang. Papatayem
Papatayim dito nga Dexter! Papatayim! Impukaw ko. Oh my God, Anderson! Rumor na dito eh. Sagbay nga makaungar dito nga loko. Nagkuri ka, tibag ko. Diyak masarangan tibag ko. Bay-bay amon tibag mo. O nga tamo tinapatiguan nga nagyan na. Basta oh my God! Oh my God! Ginuyod na karod manong nimi ti lalaki nga nang parmek ka ni Dexter. Ket simur taklatan kang kuwan. Ngayon dito sa makarawar kami, iti abong-abong may isa talo nga kakanduan ni Dexter tinang sabat nga mga tipa naglibas mi. Inibatan nak tinang isalakan kanyak ket binilin nak. Tumarikan! Darsam, siya ako di ba kamukha na kita nga loko? Agkudikan! Imbilin ti lalaki manunemi nga nang salakan kanya katumaraya kon ngamjakmet makakuti tajakmet amun sa dinon ti papanak nagpanuak nagpalaodak nagpadayak papagatanak jak amo binuyak kedi no kasanot nga pinasabtan ti lalaki nang salakan kanya ti danong ken kugtar ti may sa kadagiti kakadwa ni Dexter manunemi. Wen aking ka nakaring kay kaya mo na kuna naiya ay oh digi dito apay nga kaduri Dexter dumarop naman tang ganata oh my God ligligan ta agpalaod ta oh my God ket sakbay nga nunugyan min manong nemi tinagtara nga nagpalaod na siputak ni Dexter nga rimuar manipod iti uneg ti abong-abong ket imbilin na kalagit talo kakadwa na kamatin ta kami. Kamatin niyo! Kamatin niyo! Tumari ka! Saan ka nga paguyod na kasta? Ngayon marigata lang ka tumaray. Kapag sapatos ko. Kayam! Sige lang. Kat kumamkamat di kiti pat galoko. Nasakit di kiti saka kanay ko. Kumamag tayo mismo ti ikiti baybay. Iti kataratan. Mambit laeng ikatak ti sapatos ko. Sige, ikatamon, tarasan! Apagapaman manon nemi nga nagstardeng kami ket inilistuwak nginikat dagiti sapatos ko. Ngem asidegen dagiti upat nga kumamkaman. Di kay ubasdag paltugang kaya. Gorka, take two. Manong nemi, idi umasideg dagiti talo at dagayang paltug, manong nemi, tinangisalakan kanyak. Ket inasot na manong nemi nga ingkasa ti paltug. At dagayang paltug mo, naagaw ko. Naagaw ko kadakwada. Naagaw ko kadakwada ti paltug. Gaya mas dekin, paltug ka. Manong nemi, kinalbit na ti paltog ket nagputok. Ay, kurka. Doon na dyan. Ang armala, single lang. Kurka. Yan. Kinalbit na ti paltog, manong name, ket pimutok ako na. Oh my God, Darsem! Tumanita mo rin. Oh my God, Darsem! Darsem! Kurka, di background mo. Napukong mo ti background mo. Ungar, kurka. Datayin. Datayin. Napaikisak gaboy ti putok ti paltog manong nemi ket nakita kasi mardeng nga kimleb dagiti upat nga mawanen awan tinatamaan kadakwada. Oh my God! Tumanit namanin! Oh my God! Sige! Manong nemi. Adda kami iti mismong igid ti baybay. Sige! Agpamiyanan ta! Darsem! Saan ka basta paghuyot akasta? Nasagit na naging sakak. Ure no bit-bit ko naging sapatos ko. Ure no kadaratan yung tipagtartarayan ta. Nasakit na ta. Anusam! Kumamkamat lang ta ni Dexter. Diyos ko. Sa mga taltagyawan nila. Basta taray ka.
Saan na talaga ti kasartingan? Pasabtak manin ita. Pasabtak manin ita. Pala tapos sumardig na. Kino natin ang isalakan kanyak manunemi ngem saan nga tipaltog na ngem saan nga tipaltog na tinagkapuan digiti potok. Nagkapong itayan da Dexter. Nga da kami tipaltugan da manong nimikit na paikis. Tumarik ka lata! Tumarik ka! Saan ka agikis sa kasta? Kasi nun mapaltugan nun mapaltugan na kamit. Mapaltugan na tanga doa. Kasi nun mabanog ako na yung tsakon kabailan pedektaray saan. Kabailam, tulungan ti magim, tatlo matulungan ka! Sino ka ngamin? Saan nga tikin na sa sintok, tinapatig kita. Tinapatig kit may salakang ka, kontra kinagitay ng mayat amang remes ken ka. Sino ngamin digitay? Oh, ni Dexter, kinagitay ka aduan na. Durog istada. Namayagan nga gararim kanya ni Dexter. Ngem tsakmat kayat. Iso nga, kinidnap-nak. Kinidnap, lalaki, tuloy mo. Kinidnap-dak meten. Hindi ko. Alay ko. Naitiklebak. Tumagdar ka. Oh my God, tumarik ka. Diyakon kamailan. Ikarigatam. Sinagdan, paltukan kayo. Talo nga putok, tinagkapoy ti paltog ni Igem, tilalaki nga nang isalakan kanyak, manunimi ng awan, tinangig ko nag-asog kadakwada. Kaling kanagatan nak na binangon, tilalaki nga nang isalakan kanyak, tumakdil ka, intan, agtaray ka! Anay ko, nagsakit ay talaga ng inisakak. Kaya nabanog akon, tsakon kabayla, masadagtan ito kabalbalayan. At na makita kasilaw, Diyos ko, hindi na ito yung mas pasama kanyak. Isalakan na kuma, Diyos ko. Tarahilat tayo karigatam. Kabailam, ano samnuan niya man ti sakit na marikiknam. Asin nagdati kabalbalayan, mangikon ti taol na kiti sa mangikon ti taol na kiti aso. Ngem talaga nga nabannog akon manong nemi. Maulaw akon. Maulawak din ang laos gabanog ken bisin kon manong. Kedya kon mayadang pa naging sakak, paul-ulo dakon. Nga sakbay nga napukaw ko tipuot ko manong nemi nariknak, gabi nagkatnak, asinakroy dak ti lalaki nga nangisalakan kaniya. Nagariingag gabuti rin gor digiti agtartaraok nga manok iti asideg manong nemi ket bimaw na. Ngayon at na nga ti pakaniyak. Ituloy mo lang ti maturong ka. Grabe bailan. Sino ka? Victor tinagan ko. Tito Victor tawag mo kanya. Tito Victor? Juan. Catch ka. SP. SP tinagan ko, Tito. Anya tinapasamak. Sa dinutag ko. Adata iti balay ni Nana Pidela. Agmay may sabaket. Iso tinang pasagbay kadata. Di mo kati maligip tinapasamak? Ni Dexter. Kanili kakaduan na. Sa dinuitan ti anda. Dagiti ayop. Tiyakla mo na pimanaw dan. Una dadapalang tasidig. Baka nasapsapulan datapay laing. Ano? Baka nasapsapulan datapay laing. Yung baglagin din tanda ka dito. Nawang ka kumangan ng salakan kanyak. Tiyakla mo no. Noan yan tinapasamak kanyak. Ang mga no nagbaligid ako man nga nagramas kanyak. Nga nagsisinumblatan dak kuman nga rinames kalpasan na ket pinapatay dak kumaitan. Nga nagyaman tito. Nagyaman unay kang ka tito. Nagyaman ka na kayo, Diyos ko. Kahit sabi ko ma, tayo tuloy ti Diyos timang tarabay ka na ta.
Nga, at data ko man tinatalagin nga lugar. Tibag ko, sa tutayan na, sa mo nga naala. Ni, uray gayam na alak, awan sa ti cellphone ko. Iso ti inaala ang dagos kanya kitay, di nga texter. Kasarod nga makapag-arayat ta, makapag-paarayat ta, tito. Kasano nga makontak ko ni mama. Urayin ta nga aglawag. Ana? Urayin ta lang aglawag ko na. Sa tanto itulot yung madayo dito eh. Awan ti cellphone mo, tito. Awan. Ada iti uneg ti bag ko. Nga nabati ti motor ko. Motor? Sa din yan ti motor mo. Kasano nga may nga nasarakam ti nang iparanda ka niya. Nagkabuwag sa si Santa Marcela. Santa Marcela, Kalinga? Nagpailo ko sa tadomay ko sa pulin. Ngayon na nagbulok ti motor ko. Bigla latang nga nagsardin. Aging nga nakangigag ti kis ken agpapaarayan. Ah? Nambulokan di motor mo? So nga nagsardin ka ket nangigbo ti kis ko. Nangigmo ti man nagkikis ko yung panagpaarayat ko, tito. So nga marayatak. Ana? Iso nga imarayatak. Kastagayim, tito. Kaya nagyamanak manin. Tito? Mabisina. Diyak pa nangarabi. Iyalaan ka rito ti kanem. Tito? Iyalaan ka rito ti kanem. Uno umay ka ti kusina. Ati bayan naklang, tito na umay ti kusina. Ati bayan naklang. Umay ka garden. Dati bayan ka. Intedaan ka itay ti kanem. Pinaglutok itay ni Nana Pidela. Iti pangram. Pinangrabik. Tama bisinak man itay. Umay ka natin. At ibayan ka, SB. Oh my God. Manong nemi guwapo ni Tito Victor na bisked ti magina. Kasla manungek laing. Ngem Tito met timbaga na kanyak nga awag ko kenkwana. Nalagan nga dagos direk na kenkwana manong. Naka-jacket ken nakapantalo ni Timaong numanen ket agsabat de iti matami. Umisem. Umisem kanya. Ngem jak maalat ti umisem kabuta. Pampanunutek ti kasasaad mi. Ken kasla jak pa sigurado nga natalged din ti ayan mi. Bambantayan naklata bayat amang manganak ket adu di kiti damdamaken na kanya. Kayat mga sawan. Agawid ka kuman nga nag-apoy ti eskwela yo. Ngem sinaedda ka, da texter. Uwin tito. Nakalalis to, dagiti pasamak. Inserada ti loganda, iti sangwanak. Kada adadim saag, kadakwada, ket inagaw na nga dagos ti gam ko nga cellphone. Kalpasan na ket adda, nang adain niya put da iti ngiwat ko, iti agong ko, aging gana po ko ti puot ko. Nga, aw malapulus nila kakita ka na kayo? Nga manginsalakan kumakin ka? Awan siguro, tito. Kaya nila sublin ti puot ko. Nakagalot na kiti imaken sakak iti papag. Nasipingiten. Nga, awan pa'y tinaramid taken ka. Nga dakes. Ano, tito? Awan pa'y tinaramid taken ka nga dakes ko na. Patsik nga awan pa'y, tito. Takaw na mismo ni Dexter kanya. Nga orahin na kanu nga anda puot ko. Saan to aramidin ti kayat na. Tapno anda kanu met puot ko. Ket maparagsak na kanu. No, kunam nga imparaot na kada. Imparaot na ito. Imaw kinsakam. Apa nga tayo. Saan ka ba si paparaot? Ito isalakang ka. Nagpagpakasya kin Dexter. Ngim talagang awan ti puso kin kararuan na tito. Kayat na natatagikuan ti amin ko. So ngin karigatak mati. Ng inusar ti utek ko na tito. Imbagak talaga mat na kayat na karamisan. Imbag karukatan nak tapno mabalis ko madagit arakop ken agik na ministro kam.
Uwan dito. Kalpasan na, ano tao samak. Inulit ko lang yung tinagpagpakasik ang kuhanak at hindi arakupan hindi agkanak, yung karigatak tinimama, nag-ikisak manin, nga nagpapaarayatak manin, naging gadimteng kan dito. Talong ang lalaki tinadanon ko, iti sangot ti kalapaw. Agsusugal da, iso nga didak nadlaw, nga imasadag, kita pinagsasarunok ida nga pinangur. Kalpasan na, kata sumrikak iti kalapaw, nga ayan nyo kini Dexter. Yaman tito. Ayan mo tito, ha? Ayan mo na. Dito ya, bubuyan ka mangan. Tito, yaman na keng ka. Uwan. O nanyaman na. Okay lang. Ni matumat kami na ito script na basahin ta tito. Kasi kita nagpatinggan ta. Okay. Na ituloy mo mangan. Ituloy ta matagis ni istorya. Tito, ituloy mo lang timangan, kunak. Apay naman ang kitain, nak. Guwapo ka eh. Loko kang ubing. Ubing ko nung kanya, kit balasang ako. Manataw mo ko din dito. Saan ka datat napating nung tawan ko? Imubing ka pa lang. Para kanya. Iso ng tito ko nam. Iso hard nga tito ko nakang ka tito. Ito lang hurti mangan na. Ah? Ituloy mo't mangan. Uy, tuloy ko. Eta. Uwan manong nemi inistoryak. Iti ya napasamak. Indring pas ko nga ro din tinangan manong nemi aging ka. Nga nagsubli kami matlayang iti nagkapuan mi nga silid itay manong. Kat nagidak. Ngamtsak batin makaturog manong nemi. Sa anak batin na makaturog. Malagip ko manin ni mama manong nemi dalulo kinilula kat imbagak deta kini Tito Victor. Imbagak deta kini Tito Victor. Kadagsangit ak manin. Kapilitan ah. Kapilitan nga hindi pala malib nga matandanagan da mamang mo. Lulo kinilulam. Nga mapay nga awan timbagam nga papang mo nga madanagan. Uli na kakadin ti ama. Tito, dalaing mamang mo, kinlulo, kinlulam, tiwadandanagan. Diyan nga papang mo, may saka ka di uli na tama? Saan? May saka bastarda, tito. Bastarda. Binaybayan na kayo ti amam. Uwan. Ngayon, diyan ka mo, no, anya ti adda iti dahi nga lalaki. Ta, aging kakadagito eh. Kahit balasang pa lang ni mama. Ano kami tinapasamak? Kapasamak ka niya. Ito istorya. Apay nga bastarda ka. Apay nga dyan lalaki nga nakasikog ka ni mamang mo kit sanang ikasar. Sigun ka ni mama, agay na ayat da kano ito dahil dyan lalaki. Idi agbasbasa da kano pay laeng. Kahit masansan ka nung anda mapasamak ka dakwada. Aging ka nagsikog ni mama. Nagkarimot da dyan nga lalaki nga nakasikog keng kuwana nga dinabaybayan. Impakada na nga agawid kanu itche kagayan. Nga into nagsubli, kata kaduanan to kanun di kiti naganak keng kuwana, tapno mapagtutulagan ng tikasar. Kasta, wen. Ngayon samot nga tinong pala dyan nga lalaki ti Karina. Saan nga nagsubli? Saan eh? Sa Tagayan. Ngayon mabaling ka din nga mamuan, no anya tinagan ni mamang mo. Mabaling ka di, Haspi? Tinalyaw ko ni Tito Victor manong nemi. Nakapagpagkatipan ng kita na kanya. Kras na kasamot dito ya. Kat inulit na laing nga kinitaw kanyak manong nemi nga ibagak tinagan ni mamang ko. Kadimbagak. Ano tinagan ni mamang mo?
ni mamang ko, Esmeralda. Apelyido na. Apelyido. Esmeralda Herbacio. Agkakaingas kay kadi. Tito, adot pang ibagbaga nga ore no sa aming ibaga nga ginakami. Amo dalat nga ginakami. Ore di ibaga nga mamang may suna. Awan ato mang ibaga. Yung amo damat nga ginakam nga talaga. Kakaingas kam nga ron. Iso na lang ta pangis tikil kandid ko. Irin to ta isuna ni mama. Kahit duwa nga naunag di kiti kaldid na. Kastagayam. Kung nagtupay. Hindi pa lang nagparik na kanyak. Isumitlagayam nga tsak maumang amang matmatmat keng kwa na itay matmaturong. Handa ka di magbagam dito? Agsaselap ka. Kasasalitam di bagim. Handa ka di magbagam? Awan. Dito, aglawagin. Wen, aglawagin. Mabit lang tayo ikadag ti jacket ko. Tapos ikandag jacket ka ni. Naperdi ti blouse mo. Ala. Dito, naperdi ti blouse mo. So, ikadag ti jacket ko. Tapos ikatag jacket. Hunggaron. So, apot ko nga rin takyag ko, di barokong ko. Kahit ni, saan nga bali ko man, nung sipgat pa ilaing, nakalawlawagin. Tito, nakita mo. Manano? Ha? Hala, tito. Dito yung jacket ko. Isuot mo, tapos saan ko na makita na barokong mo. Shh. Abay, anak ko. Abay, nakadado nga tatuta. Saan ka hagbutin kanya, Asmi? Nagado ti tato, ti bagim dito. Ito, irikat mo ti jacket mo. Nabita pa lang kami nga, nakarawari pagbaludan. Ex-convict ka. Ngayon saan nakadaki sa tao? Napabasulaklay. Umekan, nagpakalat na kininana Fidela. Kahit pumanot na nito eh. Itulad kan sa Jubalayo. Nagpakada kam nga ruden manong naming sang kami pa yung nakadayo iti balay ni Nana Fidela, idi makitak na Dexter iti talo kakadwa na manong. Imbaga kini Tito Victor, kalpasan na kinimbili na kanya katumaray kami, tumaray kan, dasam! Ngim kumamkamad na ka na tatito, tumaray ka lang sa mga taltalyawan nida, papananta, iti highway, agkamang takalig iti kabalbalayan, agipulong takalig iti lumugar, palto-palto ka na ta, agligid ka! Nagsardeng kami nga naglingan iti puod iti dakkel nga kayo manong name kat nagsasarno na iti putok iti paltog. Manipod iti ayan na Dexter. Kaniti buteng ko manong name na ibatak ni Tito Victor. Agtal na ka laing! Agtal na ka! Tito, anya darabidan ta. Siyak mo ti pumaltog ka na kuwada. Tulungan na kami. Na kayo nga lumugar. Tulungan na kami. Agtal na ka rin. Kunak mo, agtal na ka. Agtal na ka tapos may plastar ko tibang paltog katakwada. Nagsarno atalo nga putok tinagkapo iti paltog na addakin ni Tito Victor manon na imi sumuten pumutok pa iti paltog na. Saan maten nga pumutok pa iti paltog na tanibusan magkaya man ti bala. Ituloy na daglibas. Oh my God! Kumain dito intan. Agtaray ka rin. Sige, darsap, taray.
Ngayon nagsasaro naman manong name ti putok ti ko dan mi aging ka nagikisak idi agasog ni Tito Victor. Oh! Ah! Tito! Oh, napaltukan. Oh, natamaan ako. Diyos ko, Tito, natamaan ka. Diyos ko, Dara. Dagdardara ka. Tulungan na kami. Maghasaya, tulungan na kami. Oh, awan pagdara kami, Spi. May salakan kan. Maribungbungin da kiti tao. Pinalulawan datan. Saanin nga makasadagpay da Dexter. Imanda sugat mo, Tito. Masapol nga may taray ka di ospital. Masapol. Lagpagpakasya ka karikit lugar. Nga mga yabot iti ambulansya. Kahit ko pa lang tagbiyak. Kasta nga rin tinaramit ko manong na minagpagpakasya karikit lumukar nga tumawag da ko mati ambulansya. Kahit mga yabot iti polis. Kahit kabayatan nga ororayan mi, tidumteng nga arayat manunemi jak pulos inibatan ni Tito. Nagsangsangit ak, nga jak kayat nga matay isuna. Sagang sangit, espinak. Ha? Sagang sangit, espi anak ko na. Ngayon kasano ko mga jak sangit Tito, ket mga sinapod Diyos, dinakbaybayan ti Diyos, espi anak. Sa anak ka di ka nagbinto ti langit ko, namindo ang inawagan na kiti anak. Anak ko ram kanyak, gabuka dita, agkasadar kayo kini mama, gabuka dita, awam piti asawa ni mama. Da kayo nga gina, ti umay ko sa Polen sa di Ilocos. Dito Ilocos. Kaya't mga sawan tito, sikat ti amak. Sikat nang baybaya ka na kami kini mamang ko. Sika di saan nga nang ikasar kayong kuwana, sika! Awang ka di ba iti ambulansya? Sito, saan? Saan mo itulog kamatay ka? Pakawanan na anak. Awan, tigandat ko idi gamang baybay akin ni mamang mo. Kada kayo. Ngam napabasol ka pimatay. Napabasol ka pimatay o rin saan ba't kasyak ti pimatay. Iso nga nabalod na. Tito? Ala, saan, Tito? Saan mong itulog? Dandanin dumting ti ambulansya. Awang nga di ba iti ambulansya? Awang ka di mabalit nga pangilugarin kayong kuwana. Saan tayo kumapalaguran di ambulansya? Itaray ito kuman ni Tito di ospital. Itaray tayo kuman. Kahit kumangikig ka. Di ba nang pakawan mo kaniyak? Sagbay nga, anak, pakawanan na. Papa, awan basol mo. Awan basol mo, kalbasan ng bagam. Nga nabalot ka, napabasol ka. Iso nga saan, awan basol mo, Papa. Ngayon saan ka matay, Papa? Lumaban ka, Papa. Agamanak, kanidanon mong tulayan kini mamang mo, ti kinapudno. Nga jak binaybayan ni Suna, nga di kay binaybayan. Idanon mo, di pa nagpakawan ko kayo kuhan. Papa, agiganag nga konti sa ren at idumteng nga ambulansya manong naimi. Maragsaka kon nga nata. Maragsaka kon nga matay. Saan yung asawa na isa, Papa? Dahil sa ambulansya, Papa. Sana nga pala nga matayak. Naisalakang kamit anak ko. Saan ko nakamit pa? Saan yung asawa na sa ambulansya? Maispal ka, agbiyak ka, Papa. Agbiyak ka. Sabi ko man dapat biyak ko, hanggang makitak ni mamang mo. Ni Esmeralda. Pakawarin na ko ma. Iba't patag ka, Esmeralda. Iba't patag kayo nga agina. Oh, Papa!
Ket uray idi nailuganan ni Papa ti ambulansya, ngagtartarayan ti ambulansya, ket rinugyanan ti kiti simurot nga nurse tinangtaming ken kuan. Jakla tay na daywan ni Papa. Kasarsaritak lat tay suna, ngayon baga saan nga matay, nasken nga lumaban ni suna, manong nemi. Nakapsot ako na nak. Ha? Pa? Nakapsot ako na. Saan kay ngaminin nga agsao? Basta ko di magkalatan, kanagkararag tayo, ikiniabot Diyos pa. Agpagpakasi tayo ni Diyos. Umispal kayo, agbiag kayo. Diyos ko, ispalintak ko mga ron. Dabla masulitak na kita ito nga nagkuragak ka na kita aginak. Ispalintak ko ma. Kad nagkarkararagak met manong namingin daw dawat ko iti Diyos. Nga ispalin ko ma. Ispalin na ko ma ni Papa manong naming. Ipagpagaubo na ko ma. Iti kaado ti panawan nga sa kami nakapagdan na. Nga uri iti isaragdan ni Papa iti ospital manong naming. Inasikaso nga dagos na kiti doktor. Napanak iti kapilya ti ospital. Kiti tuya ka nagkarkararag manong naming. Kalpasan na. Kinontak ko ni Mama manong naming. Wen, imbakamok nga saanin ngagdandanag. Nahin, manong naming. Imbakamok kini Mama nga na ispalak ngam ti lalaki nga nang salakan kanyak ti adda ti ospital nga napaltugan. Kani di addan ni Mama ti ospital, dinanon nak iti kapilya manong. Kadwa kami nga nagkarkararag tapno ispal ni Papa. Imbagak nga tinangisalakan kanyak ket ni Papa, ni Victor Guerrero. Ket kasta unay tiragsak mi nga gina idi na ispalin ni Papa. Ket di pulos binaybayan ni Mama idi ta agpapaimbag iti ospital. Kaya't nakasawain manong nami. Idi kaadak iti pegkan. Saan nga nagbaligin ni Dexter? Gabutad da ni Papangko. Kadam kadlayan nga manong. Umay nakamgayam sa pulen ni Papa. Nairan na perdyan, di motor na. Batog met manong nemi ti ayan mi. Nangipananta kanyak da Dexter ket ramisen na ko. Nagikis ka nagpaarayat. Imarayat ket insalakan nak ni Papa. Tito ko nakidi. Isumit lang nga nakapagpagkati pa nakita na kanyak. Kakaingas kam ngarod ka ni Mama. Esmeralda madgayam ti kayat nga sapulen. Dating kayan ayat naman. Isumit lagayam nga saan na natungpal ti karina nga ikasar na ni Mama. Idadak ti tiyan ni Mama. Gayam kat nabalod. Gawang basol na. Nakaragsak ni Mama. Naragsak kami nga dua. Naragsak kami nga talo. Nga tiagdama manon nemi ket si babalo den da Dexter ken dagiti talo akaduana. Nagasawa ba nga nagkasar da Papa ni Mama idinto tintultuloy ko met tinagbasa. Naragsak kami manong nemi ket kang kanayon kong idawdawat nga sapi ko takalpasan dagito nga panubok ti biag mi kada Papa ken Mama ket awan to kuman dagiti sabali pay nga panubok kadumteng iti biag mi. Agnanayon ko mga ragsak ti sumangpay kada kami. Sabi ko man. Dahito nga rod manong nemi ti pagabuklan ti paset. Ti idikal man lang nga paset ti biyag ko. Ajak to pulos malipatan iti oray kanuman. Kanagyaman naglauna iti anos ken laing mo nga nangibasa ket sabi ko ma. Tadawat ni batik nga adal liwliwa ken pagsarbingan ti biyag kada gilipata ka nagbuya ken nagdinig. More power to your program. Idikal man laing nga programa mo. Tuwing nga rod agyaman nga pag-ayam mo, SP, iti Ilocos Norte. Ayan. Nangigan nyo kapsat, ti pakabuklan, ti istorya ng SP. Kaya nyo na kinipas pasamak. At dapasit suspense na kada action na makapikapikrik na nga rod.